来台湾看世界，来看这个俄罗斯侵犯到乌克兰超过1个半月。最近陆续有外国的总统到乌克兰访问，表达对乌克兰的支持。波罗的海这个3个国家，也就是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，还有波兰的总统，都拢到乌克兰，讲要协助调查俄罗斯军人的暴行。美国的总统拜登嘛来宣布，要阁增加8亿的美金来帮助到乌克兰。另外，俄罗斯的国防部讲，乌克兰南部的城市马利坡有1000外的乌克兰的军人来投降，也毋过乌克兰讲也未接到相关的消息。无个人协做伙，波罗的海3国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，佮加上波兰总统4个欧洲国家的领导，来到乌克兰，给因加油赞声。To nie jest wojna, to jest terroryzm. Jeżeli ktoś wysyła samoloty, jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, żeby bombardowali osiedla mieszkaniowe, zabijali cywilów, mordowali ich, to nie jest wojna. To jest okrucieństwo, to jest bandytyzm, to jest terroryzm. 立陶宛總統鬧西打美，羅西亞行為比納粹更加殘忍。那4個元首除了去基輔的波羅江卡，起碼就看到當地靠羅西亞放在畫面，因為到3港烏克蘭調查羅西亞犯的戰爭罪行。Житлових районів і цивільної інфраструктури російська армія застосовує всі види артилерії, всі види ракет, авіабомби, зокрема фосфорні бомби. Та інші боєприпаси заборонені міжнародним правом. 泽伦斯基指控羅西亞軍人用白磷彈，不過無提出證據。羅西亞軍人嘛無任何回應。不過，因的國防部13號對外宣布，靠包圍的南部城市馬利坡有1026個烏克蘭軍人投降。Живых остались точно группа, которая со мной шла, человек 13-15 было примерно. И нам пришлось сдаться, так как нас окружили. 羅西亞掠到敵人畫面，用電視放送出去。不過烏克蘭國防部講無接到相關消息，外國媒體嘛無法度確認影片是真的也假。啊，愈來愈濟西方國家攏來支持烏克蘭，羅西亞總統普丁嘛來做出公開回應。Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами, но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. 普丁無咧驚，伊講西方制裁效果就是攏會輸個真慘。羅西亞的石油天然氣會當提供予西方陣營，對羅西亞友善的國家有講到這場戰爭，因能夠繼續拍落去。華視新聞看起來，趕快訂閱我們的華視新聞 YouTube 頻道，歡迎按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，最新最及時的資訊要提供給你。